suwatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so umrah siku Ramadan na balasan saya manan na balas akap na haji maapdako kaya manan natimbangan yakap na haji ka makaunot ka kung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na diyang kuto dua na ay mapanadro ng kuta ketro no Rasul sa ayap na imgir kakap na haji na so kap na haji ayak ko unutan na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyuto diyan kay dapit tamanan yan lan yuman so